kibaye ikibazo. Bakereri kabisa iki ni ikibazo. Ubu se inzara ibaye ikibazo muri ritumba. Corona nayo ibyitejemo ariko reka nze ndebe kuri telefone yabaye cyari je kwa Theoje ndebe ko baba batetse. Kandi ndabizi neza ntago bantenguha. Ubundi ibintu ni daje. Ubundi ibintu ni inzara zikimeze nk'iyo mucinyo cy'intare bati ya sha ngiye kukurya wana cyakijama ngo ni gakeroka cyenda kuri katabigera kukurya sha nebe fasha kano gapira ngiye kugutamira ya ziko corona yari maze kungera mu magufa ntaze kungera kandi sha ndakere Enzaranzu cyari kutoje kabisa. Sanga uzogarura, sanga kamango gutanga. Ndakara kumufu. Akubungu buko. Yaje tivaho amagufa cyane umubiri bya kutebo. Abo kwa Theoje mwiriweho. Theoje waba uri masa musaza naye ngufitiye n'amakuru bro. Mini bice banyarwanda. Wo ni ndukomanga se kandi ngiye kwirira ibiryo imyaka iryoke. Mana. Ndenga n'umugore. Uretse gacuca nkanzirika abatorite gutegura umuti wo n'ubundi usanze nari ngiye gutega imbere ariko se kuri Ikibazo muvana. Agende n'umundi wanyu nari kibazo. n'ubundi usanze nari ngiye gutega imbere n'ubundi. Nari ngiye gutega imbere ibyo nari ngiye kubitegesha imbere. Ariko se muvana ibyo mubashije kubera iki muhita mwitangura mwana kubera iki? Kajya gutega imbere ma. Tanatinda hano gatuma zinancika dore zabaye nyinshi. Sawa muvana ntari bije tuyiteke. Teka da. Sawa nta kibazo. Ayiteka rwose ndayiteka. Mvana ndaje. Abaye imbeba muntu kuva ryari. Tware rwose niba ni n'umutima sana rwose muvanye ntabwo nshaka kukwicisha umutimba yarakazakwicisha ibipfunsi. Oya mani nta kibazo reka dupfane. Ugiye kwemera ute? Nari imana reka pfegire turi n'abavandimwe tuzahurira nta kundi sana nta kibazo kabisa. Ako muvanye uranyita wakuta ahubwo nari mbere. Mwishyiramo kabisa. Nakundi komeza ubite n'ubundi wari ufite umugambi wo kubundaza. Ariko urabundaje. Ntari bari. Ako Run. No. Nurawunyatse se. Ukwatsi bihanganizana hano. Ibyo mureka ingeso n'imico mibi. Ndi ko yemeje kubundaza. Nurabundaje. None se mbigenze gute? Kanjye gusenga uyu munsi.